What's up, habari zenu ma sisters, ndugu zangu wote, mashabiki kutoka kote duniani. Hii ni DFTV. Na nipo mjengoni na wageni wawili. Nataka niwatambulishe. Kabla ya kuwatambulisha, sio nianze kushoto ama kulia. Nianze wapi jamani? Ningeanza na mdundo nao ningefazana. Wacha nianze na hii, labda mmoja mtamjua kati ya hao wawili. Yeah. Bear. Yeah. Let's go down. Yo, medo kichwa cha habari na take as headlines. Nafanya goma kali bila kutegemea bezi. Mziki wangu na kichwa, mikono na miguu. Sifanyi mziki wa kufa ili upigwe siku kuu. Nasikia pilipili na washa TV. Ndo maana sitafuti maisha na tafuta CV. Na sio Bugatti, Vogi na Maramba, Ugini na Manati. Na winda digeni pande hewan. Nafungua network na MB. Data ni the king, feel the queen. Na rap yangu matata. Wanafiata wakiniona. Wana hata jane shikapata nikitoka. Na mtu wakati mimi rap up. Wana rap nini? Niko na rap, uwezi rap hata kwa tumaini. Nimekula vitabu, mistari yangu madini. Jiulize ingekuwa dukani, jengeuzwa bei gani? Let's go down. Nadhani umemsikia, huyu anatambulika kwa jina la Kingolongolo. Karibu sana mwanangu. Yeah, kama kawaida. Vipi unaendeleaje? Kama kawa. Shughuli vipi? Konki sana. Konki, ile. Za siku mwanangu. Fresh tu. Umetususa. Si unajua tena mishemisha za hapa na pale. Karibu kwenye mjengo wa DFTV. Asante pia. Nambari 1 ya Kitani. Nashukuru. Yeah. Vipi harakati vipi za muziki? Yeah, kama kawaida nina gomangu mpya inaitwa Folora. Hajambo Folora. Kwa hiyo watu bado wanaenjoy. Na hivi soon tutaachia. Alafu nikuulize, ni Folora yule tunayemfahamu au ni Folora? Yeah, Folora ni mwanamke mrundikazi. Alafu ukisikia Folora maana yake kuna Florence, kuna Florette, kuna Florida. Au tena ni mafolora tu, lakini wanakuwa ni warundikazi. Yeah. Mwenye adabu ya Kirundi, mwenye mila za Kirundi vile vile. Naomba nikuulize swali hapo. Kabla sijaendelea. Nimezoea kuona watu wa Burundi aidha majina yanatamkwa kwa Kiingereza, kwa Kifaransa. Kwa nini umeamua kumuita Folora sio Flora? Yeah, unajua kwanza Burundi. Yeah. Kwanza mimi naitwa Mister. Lakini kwa Mrundi anakuambia Misiteri. Iko. Una maana gani ukisema Mister? Mister ndo jina langu hilo. Maana gani kwa Kirundi au kwa Kiswahili? Kwa Kiswahili ni kama tuseme maajabu. Maajabu. Kwa hiyo wewe mtu wa maajabu. Yeah, ndio maana tupa maajabu. Ndio asili yangu ya kufanya maajabu. Kizazi sana mwanangu. Konki sana. Yeah, kwa upande mwingine namuona mgeni wangu. Yeye mwenyewe anajiita Ravashe Rangombe. Yeah. Vipi mwanangu? Poa. Unaendeleaje? Harakati vipi? Tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na umetumbia coronavirus. Yeah, hapana. Wacha nikukaribishe katika huyu mdundo. Nadhani ndo mambo yako unaelewa sana huyo. Yaga. Yeah. Sku. Yeah. Yaricaye ku kirimba amajwi menshi asanga idani. Bagoma baririmba hip hop yageze ibwami. Ni kuri microphone abaniga baha morale. Dinga soje wa BTR ku ipete ya generale. Igemo se ya mpamba pite ikuru umushonji gucavo. Nufyine n'urugamba pite nyegera gupinga impamvu. Kuba bicaguye nta mateka twabitanguye iki beat kiri haye n'abaniga cyabakaguye neza nk'umuniga ushase nahura nshibukaca. Njama nibuce bayeho nkagaca kuko ndikija kuri iyi beat nkabica. Keshi na keshi mu mpinga mundodeza heshi bacika mundodeza kane nkacika. Sku j'ai de la force pour les frères où est mon trône. Je tourne aux pyramides frérot Niklone. À joie et bougie ce soir j'ai forcé critiquer. Français pour le mire, la darora le un peu. La fin du mois va être inspirée comme des vampires. Mais les couplets d'idées d'arsenic ça me font tenir. J'ai rêvé d'Itavium, j'ai rêvé d'Olympia. Putain de merde, je suis malade et déchiré le rap. Yaga. Merci beaucoup Arvin Smith. Merci beaucoup Arvin Smith. Merci. Bien, nimefurahi sana ujio wenu. Yeah. Karibuni. Hii ni mara ya kwanza kuwakaribisha katika kipindi Planet Lapo. Nikawa nawasikilizeni maoni yenu kila siku, mkawa mnasema kwa nini hatuna kipindi cha mziki huu wa rap. Na leo ndo tumeanza rasmi
Nadhani mtangazaji mnamfahamu ni Erhadad Napoleo. Wengi hunifahamu kwa jina la Mr. Gipala. Tatizo Wanangu umeota karibuni. nywele. Nywele ndio, nywele zimeota. man. Nimeachia nywele kwa sababu kuna sababu. Unajua nywele jua la Bujumbura, wewe mwenyewe unajua. Ya nimeamua. Kwa hiyo jua la Bujumbura ni mbolea ya nywele au? Ya mbolea nywele, nimefanya nywele zote na zikue kwa haraka zaidi. Kabisa. Ya karibuni sana, jisikieni huru. Ya, merci. Kabla ya yote naweza nikauliza mawili matatu. Nianze na Kingorongoro. Kingorongoro, umekuja umefika hapa. Unajisikiaje kuwa hapa kwanza? Ya kwanza ndo mara ya kwanza sababu unaona bado studio mpya, lakini kitu kingine ni kwamba ndo mara ya kwanza kuingia hapa. Kwa hiyo najisikia furaha, najisikia faraja na imani kwanza ni kitu cha ndo mara ya kwanza kabisa kuingia kwenye studio kama hizi alafu michano kama kawaida. Kwa hiyo nadhani na wengine watajaribu kutizama ni kitu gani ambacho wanaanza akafuatilia ili waweze kuendeleza mziki wa hip hop mbele. So congratulations kwanza kwa Wazo, na sisi pia kama wanaharakati wana hip hop turabashigikiye. Karibu sana. Alvin Smith. Yo. Ahauri ni munyubako wa za DFTV. Yeah, man. Sanze tumenyere kodo CEO cyangwa se umurongozi wacu anatanga ikigikogwa DJ Fanny. Wohura na DJ Fanny kuri uyu munota wumugiriki. Bon, j'ai à son moment-là duhuye nombwira vraiment courage et félicitations kuko yagize ikintu gikomeye cyane. Bon, moi je peux dire que ici au Burundi nta muntu ndabona afite studio imeze uku. Turafise na radio, tu vois, mugabo iki kintu kiri special, tu vois. Ibi bintu twe tora tuyona mu mantu zenya mu video ma WhatsApp TV. Même au Rwanda, je te jure, je n'avais ndabona. Sauf WhatsApp TV. Canke mu TV yo muri France, canke en Amerique, mugabe me ici en Afrique ndashobora guharura ibihugu maze kubona ibintu nk'ibi. En fait bisigura yuko ici au Burundi ni ikintu ca mbere kabisa kiriyisa. Alvin Smith, thanks for your freestyle. Umetisha sana. Merci beaucoup frère. Najua katika haya mambo wewe kutembea na kila biti ndo kinachoonyesha ukali wa rapa. Na wewe nikikukaribisha kwa mtindo huyu, wewe mwenyewe unaonekana kuna kitu kinakuja. Hata watazamaji naona hapa wameshtuka. Wana mmoja kwaja kwa beat ya kitofauti na mwingine anakuja kuchana. Ndio vile vile huyu katuambia ametoa forora, na wewe kitu gani ulichokitoa hivi karibuni? Bon, Jéwi, ibintu bishasha. Désolé, moi je vais causer le Kirundi parce qu'on est au Burundi. C'est bien. C'est bien que tu mélanges indimi, c'est bien. Bon, en fait, nkuko mubizi ndafise indirimbo yitwa Coronavirus. Coronavirus ni Kirundi. Mais je sais pas comment dire en Kirundi. Bon, Corona virus. Numugera wiswe corona. Numugera wiswe corona. Yeah, numugera wiswe corona. Désolé, merci quand même. T'en fais pas. Bon, icyumviro je ingene cyaje kugira nkori yo ndirimbo murabizi comme d'hab twebwe abartiste inspiration ziza à chaque fois iyo tubonye ibintu bikomye biko biragenda surtout ivyo tuba turimwo ni ibintu biba biko birapasa au niveau mondial. Bon kuisizima ubu ikiyago partout au monde ni corona tu vois. Sasa ndavuga heureusement nuko ici au Burundi atamuntu nomwe turatora agwaye corona, ico ni kintu cyo gushimira Imana cyane kandi Imana ibandanye tuzigama idukingira iduproteja vraiment, ico kintu nigishinga kuko zoba ingorane nini ya cyane. Sasa rero jewe nk'umuririmbyi ndavuga bon urazi twebwe en Swahili tuko kiyo cha jamii ari ibintu byinshi abantu biga biciye kuri twebwe abaririmbyi, ari ibintu byinshi abantu bamenya biciye kuri twebwe abaririmbyi. Sasa ndavuga bon muri uno mwanya ibi bintu biriko biraba pour bien s'en protéger ici chez nous, hari abantu badafise ama Facebook ama WhatsApp kugira bashobore kumenya ibintu biriko biraba. Bumviriza peut-être ama radio c'est pas quoi. Sasa rero kugira umuntu ashobora kulansa message na conseil yo kugira abantu bamenye ingene bashobora kwiprotéger contre cette maladie, reka ngore indirimbo hama mvuge biriko biraba ku isi nce mvuga nico twokora kugira ngo
okanzu aha mu Burundi wacu cyoshika cyo kiza tumenye ingene dushobora kucikingira c'est pour kubona hajya nararirimbye ingene abantu bashobora kwiproteja bagakaraba n'amazi meza n'isabuni bakirinda kuramukanya surtout abantu copinage c'est pas quoi ibibizu amayintu byo gukwazanya tuva amayambi ibyo nivyo bintu umuntu tegezwa kwevita mu mwanya tararongo umuntu numwe agwaye corona bon nkuko ministre de la santé yabivuze na muntu arekuriye kwambara masque adafise icyo kiza kuko birashobora kuzana des ordres mu gihugu tu vois. Ouais, c'est comme ça, moi j'espère que c'est comme ça. Urakoze cyane, urakoze cyane. Mr. Alvin Smith. Kubera ko ukunda kwita inka. Bon, jewe igituma niyita inka. Uwo arize 3e année ici au Burundi hein. Muri 3e année twarize akamaro k'inka. Bon, twagiye gusanga inka nico gitungwa ca mbere ngaha mu Burundi gifise akamaro kuruta ibindi bitungwa byose. You know, urabizi. Bisubiye ko nta kindi gitungwa ngaha mu Burundi gifise akamaro kuruta inka. Inka iraduha ibintu byinshi cyane. Sasa naje ncandaraba. À part ça, chez nous là à Bururi hein. Moi je viens à Bururi. Ibururi wacu ya genda umunyabururi. Ibururi wacu hakumuntu hakwinka yogwara hafuma hagwara umuntu. Mistelio. Kingorongoro. Mzee wa Folola. Vipi mzee? Fresh. Unazungumziaje hilo la Lavashi? Kuhusu jina? Unajua kila mtu ana jina lake alafu. Nawe Kingorongoro? Kingorongoro kinanunua ng'ombe. Bivana agaciro uha amahera yanyu. Agaciro gasanzwe kafise kuko none wewe cyo tuvuga ko unganya agaciro ni Kingorongoro canke unganya agaciro n'ibingorongoro byinshi. Hari agaciro naka umuntu yoguha kuri no munota. Ikingorongoro si cyo Burundi cyonyene. Kuko naho uja mu Bushinwa wasanga ikingoro. You are an international one. Narijya tuzi umuntu yari ku ifoto y'ikingorongoro cya kera yari umuntu bita Kaisar. Na Yesu yarabonye ikingorongoro kandi yaragikoresheje. Kingorongoro uyu munsi uri muri label. Ni rero tandukaniro riri hagati yo muririmbyi ari mu buzima bw'amalebo n'utari kuko unovuga ko ufite uburambe mu by'amalebo no munsi uri kwa MA Production niba ntihenze. Ariko waraciye ahandi urakora indirimbo muri mu yandi marebo nziza cyane uravyibuka. Warakoranye n'abanyamahanga batari bake. Uyu munsi uri ku muhinyanyuzi MA yanasohoye abaririmbyi benshi. Nakaye karusho ubona kuva ugeze kwa Amir? Kwanza icyambere narashimye kandi bivuye ku mutima kubona natanguye umwaka wa 2020 n'inzu ijeje guhinyanyura cyangwa gukora imiziki ya MA narijya muzi yuko bamaze gufasha abaririmbyi benshi kandi bafise naho babagejeje. So hari itandukaniro rinini uravye amalebo nari maze gukoramwo na MA kuko MA dufise studio dufise mu producteur abikora neza bisigura yuko akarusho kari ngaho kuko ndakora umuziki umwanya wose ndabishatse kandi umuziki ugashikira abafanzi kuri kwame. Ni we wirondereye connection canke hari umuntu yoba ari nyuma y'ivyo bintu kugira ushikira Amir Pro canke niwe yakurondeye? Ako hari ibintu bibiri uno munsi akazi konyene kuko iyo uri kurakora ubonwa na benshi. Tuvuge leo tuti uno munsi Kingorongoro japokuwa yupo MA Production kwa Amiri bado anawashukuru wale watu waliengalisha nyota yake mpaka kaonekana Amiri Pro kaja kumchukua wakati hajamchukua mwanzoni. Yes of course. Unajua je natangiye kwanza gukora nikora na JJ nyene ariko harageze igihe abantu babona ati uyu mupeti akwiye support kuko ibyo nakora byari binini ku muntu yikorera binduta nanje kuko byaranduta narakoze ibintu binini ya cyane. Sasa byashaka yuko nca ndonka abantu bamfasha bansupportinga kugira ngere ku rwego nashaka gushikako nuko ndabaronka. Ego haraciyemo imvururu izina ziriya aturavana ariko naho nyene sinacitse intege kuko ndibuka naciye nkora indirimbo yitwa Hari Kera ikaba ariyo ndirimbo yatumye ngomwa na benshi abantu benshi babona ati kumbe wa muhungu nawe arashoboye gukora indirimbo z'ikirundi. Byagutwaye umwanya no kugira wandike ijya ndirimbo na cyane ko mbona irimwe ibintu bitangaje. Uramaze kujibwa ngo wewe? Sindakumva neza. Uramaze kujibwa ngo? Oya. Wamenyeye kwiyereka? Kwiyereka wabimenyeye kuko bo jewe nari umutambiramana naratambye intore
ibintu nk'ivyo. Yeah, karibu gambara. Alvin Smith, Yeah man. ubuzima bw'amarebo we ni gute? Bon, je nta lebo nimwe ndajamo kandi nta lebo nifuza kujamo. Kubera iki? Bon, kubera jewe aho ngeze nije nahishikanya ata muntu numwe canke lebo nimwe imfashije bisigura yuko effort je mfise nzobandanya nk'inyene. Kandi ikindi naco sinanse ngo ko ata lebo nzojamo mugabo nzobanza ko nza kuraba niyo lebo imeze gute bakora gute. En fait, urana kujya kuri lebo bagwa amakondisyo bakubwira en fait twe dushaka ko uzokora uku naje nzobabwira naje shaka yuko nzokora uku mubona yuko twokwemeranira twashaka gukorana sino je m'en bats les couilles je me casse et vous vous cassez aussi. Alvin Smith nk'umuraperi w'u Burundi uno munsi uvuze ko atarebo nimwe wumva ushaka kujamwo bisigura ko wikwije ariko akabazo kamwe no kubaza kamwe uyu munsi Alvin Smith atari ko arumviriza indirimbo ziwe wombwira indirimbo z'abantu ukunda kumviriza mu Burundi. Ici au Burundi surtout les rappeurs genda bumviriza cyane parce que turi mu mudiho mwe turi muri genre imwe tu vois et les R&B aussi mugabo si benshi cyane parce que je guzanje n'abafaransa n'abanyamerika. Ouais c'est ça. Inspiration yayo ikura. Inspiration ndayikura muri France style nkayikura muri Amerika. Urakaze tien franco-américain. Yeah, inspiration en France, style en Amérique. Gachiba mu Burundi. Yeah, Alvin Smith. la vache originale. Kigorogoro. Uyo muhungu ngumva gute? Yeah, so unajua kila mtu iko na Ouais, moi je suis compliqué, c'est comme ça que je suis. Kwa hiyo tofauti sana. Nawe ukura inspiration. Inspiration. Je kwanza bindimu. Ni mu maraso. Kuko Ni mu maraso. hariho n'abandi bankurikirana bashaka kumenya mbe akoresha ubuhinga nyabaki kugira banyigane ariko je nkora style zitandukanye. Mu ijambo rimwe rero tuvuge ati kwa Kingorongoro izina n'iryo muntu ni Mysterio aratangaje nafatika. Yes. Alvin Smith. Ouais. Uhuye na Kingorongoro nk'ubu El Haddad ariyumviriye ati ko Nkizimana nkabaronka nk'uyu munota. Yeah. Si place nk'ubu ndakubajije Kingorongoro nshaka mukora indirimbo kubera ni shaka indi twiyemeje duteza imbere umuziki w'u Burundi. Jewe na cyane nka Planet Rap ndavuga nti uyu mudiho wa rap ugizwe na culture ya hip hop kubera uwo barabuza gusanga hari ibintu bimwe muhurizako. Yeah. Umwese yavuze ati jewe ndikwije ndashimira abantanguriye ariko ndase target mwese muse target kumure kugira dushike kuri ya target imwe rusangi dufise yo gushika ku kintu nyarukije hagufi sije ubona uwo matitre y'indirimbo ubona mwaca murimba. Bon, titre urumva icyo kintu nicyoza uko nyene pum pum ngo kize mugabo batosha kwicara twese tugakolabora tukavuga mana watwo tera muri style yayo kugira ngo ibintu biryohe tu vois si c'est dancehall si c'est le hip hop si c'est muri beat ya trap donc en fait ibintu nk'ibyo ni ibintu byo kurinda tugakolabora genre tukaraba icyo twahuriza ko ya habuze iki none kugira mu dukore ico gikorwa na cyane ko mwara bapere bemeye mu gisagara ca Bujumbura no mu Burundi hagati uvuze ni giki cyo bacarabuze kugira uno munsi Alvin Smith ndamubone bariko baraduha ibintu byoshe na Kingorongoro. Bon, on a déjà une chanson. Turafise indirimbo twakoranye na Kingorongoro. Navuze ibintu sinavuze kintu. Ibintu bigiziki. Ibintu apana ikintu. Kuko kijya gihe twararyohewe none uryohewe rero ntabakwiye kubandanya ryoherwa baciye gucahereza hajya cyane. Bon, urabona uyu ni mu brother wanje tu vois uyu debut yanje muri musique arayizi yarambonye je nkitangura musique yaramfashije. Urumva nubu ni nkuko yavuga Petit wano kandi ndagufasha akaca mfasha urumva jewe ndacamukeneye sinobura kumukenera kabisa. Voilà. Kutigeze umushimira none kandi umva naramushimiye kandi misi yose ndamushimira arabizi nawe nyene. Misi yose yo tuvuga ine harige mwanda mugira man unakumbuka ushanisaidia sana. Je ndashima braz. Mungu akubariki sana. Merci. Kingorongoro Woza. Umemwona mdogo wako na bado anahitaji support yako. Hizi lebo haziwezi kukuzuia kusaidia wadogo zako ambao ulikuwa unawasaidia kipindi unajitegemea. Sidhani. Kwa sababu gani uzani wakati hujajaribu? Sidhani sababu mimi na moyo wangu wa kusaidia na nikitaka kumsaidia mtu nitaendelea kumsaidia vile vile. Unajua kuna mawili, kuna kumilikiwa pia. Unaweza una moyo wa kusaidia na vile vile kukawa kuna vidhibiti either usaidizi au usimamizi wa makazi zako hawataki either ufanye kazi na mtu fulani kulingana na masharti mliopeana au mkataba haukatazi. Unajua kwanza kitu cha kwanza Alvin ni kama mdogo wangu alafu tupo kwenye mtaa mmoja tumezaliwa sehemu moja tunajuana toka kitambo huko. Ndio. Toka since day one. Ndio. Kwa hiyo nikisema kabla hujaendelea naomba nikukatize kidogo hapo. Umeongea mnajuana tangia kitambo. Hiyo kauli mimi naomba nikuulize swali hapo.
haiwezi kuwa ile kauli ya kusaidia watu kwa mjuano, kwa sababu unaona kuna marappers wengi wadogo chipukizi leo wanalalamika hatupewi nafasi na wakubwa zetu, makaka zetu, hatupewi promo, hatupewi muda wa kushare au wa collab na wasanii wengine. Haiwezi kuwa hiyo ndo sababu. Either kila mtu anasema mimi huyu hatujazaliwa mtaa mmoja, hatujakuwa pamoja, usimfahamu, ikawa kulingiana kiasi kwamba leo wewe unakubali unaweza kumsaidia Alvin Smith kwa kuwa mmekulia mtaa mmoja, alafu mimi nikija, kwa mfano mimi mtu wakuja mimi Bujumbura nimefika mwaka jana, unajua amini usiamini, nimekuja mwaka jana, mimi si mtu wa Kirundo. Kwa mfano mimi nikashindwa kupata hiyo nafasi kwa sababu hatujakulia pamoja. Sasa unajua sio kwamba ni hivyo, sababu mimi nimesaidia mpaka watoto wadogo kina Christina Junior wakatoka, kina Dolphin Dankala mpaka wakawa mastaa. Kipindi bado najitegemea. Naona hapa ndo kuna swali langu. Lakini right now nikisema nifanye kazi na Alvin tofauti na ile kazi tumefanya mwanzoni, ndio atafika kwenye management, alafu kuna studio pale, unaona, ndio ataongea na studio aseme bana, mimi nataka nifanye kazi na Kingorongoro, lakini nitalipa studio, tutafanya na video. Mimi sina kipingamizi, sababu mimi nitakuwa nimeshakubali tayari. Kwa hiyo ni yeye tu kuelewana na management yangu, alafu sisi tukafanya. Na mimi nitakuwa niko na uwazi wa kusema mimi nafanya kazi na Alvin, nitafanya naye mpaka media tour kwa sababu ya upendo, unaona. Nitafanya naye media tour, nitazunguka naye sehemu zote ili mradi nyimbo yetu au kazi yetu ifike sehemu ambapo tulikuwa tunahitaji ifike. Kingorongoro, nashukuru sana. Asante pia. Neno moja kwangu. Unajua dadi, kama ulichelewa hivi man. Sio kwamba nimechelewa. Ngoni hirijihe. Warachelewe cyane. Gusa ni byiza. Iyi ni 2020 japo coronavirus imeingia kati, lakini ilifo tuanze na mambo mapya. Kuna corona na kuna Mungu. Mungu yupo, lakini ukumbuke kama watu wanapigwa mafimbo msikitini mwanangu. Hii inatokea. So, nakushukuru sana kwanza kuleta idea Planet Rap. Na nashukuru pia na jumba zima la DFTV ya DJ Funny plus 257. Kwa hiyo wamefikiria kukutanisha marapa, walifikiria kipindi cha marapa, walifikiria kwamba marapa nao wanahitaji kitu kama freestyle, kukutana kama hivi. Mimi na Alvin tushafanya kazi nyingi, lakini tulikuwa hatujawahi kufanya kipindi kama hivi, tuchane au tuseme watu wako huko kwenye diaspora wanatuona mara nyingi kwenye mapicha, lakini walikuwa hawajawahi kuona tuko tunaongea wala tunapiga story kama hizi. So ni jambo la maana, ni jambo pia la kushukuru. Kwa hiyo salute. Asante sana. Alvin Smith, leo upo ndani ya mjengo wa DFTV na kuna coronavirus. Hii corona nadhani imeharibu mpango yako. Either japokuwa tuna Mungu na mambo yatakuja kuisha tu. Kitu gani unaweza kunishauri kabla ya kuendelea? Uvuze ni kiki ushobora kumanura ni hehe ubona dukwiye gushira ingufu hamwe kugira ngo jewe selon moi je sibori kintu gwanura ahubwo je no kwankuraja kubandanya ukuhama nkana gushimira kuba bashoboye kuzana icyumviro nk'iki tibo ibintu nk'ibi tuheruka kera umuntu agira ikiganiro cha rap gusa. Cyenda bizi kwa Patrick Pajo souvent niyo yakunda kubigira mu gihe tamati HHR tibo mugabo byaciye bikupika nitwabwiza suye kandi kuronka umuntu ashobora gusutena rap genre ntuzenya kukuntu kose tuva kandi aza iki kintu nimba caje ndazi kizofasha abaraperi benshi kandi n'abakozi ba rap na hip hop bazovuga kweri turarusa ahantu tuzoza turabonera abaraperi bose mu Burundi, tu vois, aho bava bakagera. C'est comme ça. En fait, moi ce que je peux dire pour le moment c'est pour t'encourager. Je vous encourage kubandanya mufasha abaraperi kubandanya n'iki cyumviro cyanyu. C'est vraiment génial ça. Merci beaucoup Kingorongoro, merci beaucoup Alvin Smith ku mwanya wanyu mwamaye, ariko nagira ndabisabira ikintu kimwe. Igihe no gusaba ko umunsi wose nzo ukenera iyo ntebe uzoyicara ko winyemerera cyane gose ntiyaga amasigara cyane. Alvin Smith, iyo ntebe ntuyitware kubera jizo kenera abandi, ariko winyemerera ko uzamuza uyicara ko mbona warapera imbere yanje baberewe mu bintu inkuru gutuzi nyayo. Na problem bro, twese turashaka iterambere, twese turashaka kwereka abantu icyo turi. Nzotegerezwa ebona nkuko mwabonye twari kumwe n'abatumire banje ariwe Kingorongoro, Magic Miseliona, Alvin Smith, Frimer, La Vache. L'homme qui trace la mer sans bateau, rappeur sans cœur ni père mais soit guerre.
unatisha mwanangu. Reka ndabashimire cyane, shimire abari mu buhinga bw'ivyuma, ndabona kuri kamera Soso Black. Mzee wa mambo yake, ndaona nibaza ibintu biza kugenda neza cyane. Nongere nsabe n'abariko barakurikirana ikiganiro ku buhinga nguruka mumenyi, ndabamenyesha ko yari DFTV mu mananya kudushigikira ibitaraza biri mu nyuma. Ciao ciao. Mimi nilikuwa El Haddad Napoleo kwenye mic. Kukinda bibona ariko sinda bishikira, kukinda byumva ariko sinda bitahure. Bamwe bararira abandi bakaririmba ngo ubuzima nuko bumeze, Imana nta n'umuzimba. Mu bakene ndimo, mu batunzi sindimo, mbaza page y'ubuzima ndakubwira ibirimo. Yeah, it's going down. Yeah, This is your left man. La vache. Yeah, shoot gun, penye fashion in her show. Murubu bwami ni Jeffrey Jambo. Ati ndarenze, iracyari nango. Dize etre une vache, nabihawe na jambo. Kuri iyi beat, kuri umurongo bwira denkane. Bwira basnitch, bigira byinshi batse bigana. It's going down. Yeah. Tunaendelea na beat au sio? Eh?